Ćao devojke, danas ću vam pokazati kako da napravite meni omiljenu cezar salatu u dijetalnoj varijanti. U tiganju propržite sitno seckanu slaninu. Nema potrebe da sipate ulje jer će slanina pustiti svoju masnoću. Sada je gotova, fina i rumena. Preručite je na ubrus kako bi upio višak masnoće. U onoj masnoći koja je ostala od slanine izdinstajte pileće belo meso iseckano na kockice. Za to vreme pripremite dresing. U dublji sud stavite pavlaku pa dodajte jogurt. Malo promešajte i onda je na redu maslinovo ulje. Dodajte limunov sok i mešajte dok masa ne postane kompaktna. Prodinstano belo meso ubacite u veću činiju. Dodajte sitno iseckanu iceberg salatu. Ja nju koristim jer se ona inače koristi u cezar salati zato što je lepa i krckava. Ja stavljam i rukolu koju ovako iskidate prstima. Dodajte čeri paradajz i na kraju sipajte pripremljeni dresing i sve promešajte. Ovo je dijetalna varijanta cezar salate zato što u sebi ne sadrži prepečeni hleb i dresing se ne pravi od majoneza. Servirajte na tanjir. Pospite parmezanom ili kačkavaljem, šta više volite. I na kraju dodajte slaninu. Nadam se da vam se dopao ovaj video. Javite nam kako vam se sviđa ova malo dijetalna varijanta cezar salate. Subscribeujte se na naš kanal na YouTube-u, lajkujte našu Facebook stranicu i uskoro novi tutorial na sajtu Mogu ja to sama. Pozdrav!